na me amfa nto so na mane nya den enya ho from so odivo onyame nipa ubufu se de ne ha ensese o kansem bisa wo kase ho o kase nkrofo so aka ho ntwato so ya o ntwato so ya na wo yesofo wo ye nyame nipa wo si nyankopon na asoma wo na wo ka ho Bashronko eba too much GH so na ma oguswa enemy din na sabe 20 issues abeto dwano na mede ebesomo Prophet Prince Elisha Osei Kofi awoda Power Embassy ano wode enkom shefofo bi ababonta we de efa eye ono emu ni nua odifo eho na won se difo de omu enua mti bikasa patriote ase na me kire eye odifo adakwa yadom Ebenezer 1 Prophet 1 ono asem na making na according to Prophet Elisha Prince no Prophet adakwa yadom gofo ahihye wono ani Osofo bi ahihye enimguase bi ade atu nanim twen na asese afiwe asena afi be ko ebiye no wanhwa na sa enimguase no abemu na ebemu so a ebebru na adwen ene na ntia asese be shock ne pa na wo kyerem no osaka de kosisu se Prophet 1 ebi wo waso wo bi beka ne wasem ewa bonten na tese wotibia otimi ekura bible no amamu so na tese light tv na indua de wo kase wo bru ndua wa gase mo wo eche kwa na wotekra o de ayemhihye beba wechi abeda ne wa enum asem sa se ndua de woni mbopa woni meduabo na wotimi bru ndua na ono a o bru ndua na o bru no ho bia se asem na ye de ato so no oni hu bia bible mu emu duabo nia no emra no so na se nyo no so na obi aka to no so dia na no re nsem di na duabo no akoma de wode na asem no aba abeto no so na no na Prophet Prince Elisha kase sa duabo ni nkwa de ebeya eka Prophet 1 Prophet Ebenezer nkwon twem kra wonyai kra yo esanse what did they say? One time be no cry Bible, live TV, not as a board baby, now a passion, they say, new war and a sense of ya, and go wonder if you are not or go default cry, and Shira, and Sam and Albecca, and there are 2 months for the other piano, both Fanya in Shira, and Mum Emma, a month from Nebuta for, as some no every woman, which I'm more here. Too much GH. We did that Japan. A Prempeh and Prempeh TV. Me share too much GH. The move for. Hey, almost sports and as entertainment. Hey, the move for. Munko so show mo. No anybody de bia. Madam, I say love you. Me did the Isaac Ojampo. We between family the great tampo. Bring. One man come on here. Too much GH. Too much GH. More too much. Na me so me I'm more fire. Too much GH. We boy what? Shout out to your fans and everybody who is watching Too Much GH. For me, Sansumamo and Fababim, and that day, Apostle Ajiman Prempeh, at the Bible Church of God, 7 days, Kasatiba Junction as of a war. Or what has said, will be ye so added a fire a year and seminal and one take bread next year and Komoi. Odifo. Apostle. We need a different mama to say. Odifo so one sem and you can say, okay, only mistake. Mistake, as apostleship, they be okay. Now, Apostle be able to oh, Uncle Paul Donny Christo argument. Oh, Naminti. That's what you are saying. Oh, how do you tree? You know, 2 boys and go. You won't no problem. I Apostle, ready, Mr. Bisabium, Ebusia 4, and answer for my will be our yana. Oh, Radiato will be our way, Bonnie be any fee. Say, Bonnie be any fee, and I say, Uncle Moy, you bet my cousin. You bet my cousin. Now, Odifo. You don't suffer Odifo. No, Odifo, Adakwa Yadomasem, and ye can. Now, in himself, or you do for Danny Daniel or Thai Eba Live TV. Or yet, or TV station or time, betcha me as them war. You'll be so I watch it. I want to meet you. Now, I say to my dear, and go for kind some sounds of way free me, where I am say, where I am saying, go for be Eddie be fan a feature at his one can once them so I say. Now, no, not as a obi be
kape na te se otibia na no duabone de bibia o hye no be jibi o be buru miasa na video ba kubira kra po abeto abonte no na wotimu se duabone onu ankasa ehya se fini so se asem na ye bia to no so woni mu bia ana se eye no kre se na asem no ya ka to so dia ene na bible mu no mienia no emna no so no kra bible no peja wo so no obo mpa ya che nyankopon se nyankopon ma ne mbre mu sa ana se woni mo hwe so a enko de wa beka asem no afa no ho eso na wohwe ne duabo a wo bo no ho kane ase wa bo bi die na te se duabo ne twa ne wehia no se na wodifo yi so dia ba abote ka se duabo ne betimi ekunu eye no kresa yo oswa emishra odi kai amen miso na oyo kase amen adwumafo nyina so sara ontwe mu din won kwan mu enu hia pa amen ya bre nyina nkwan hia enu an hia sa masafu mas meshi machira wo nyina kede no memba ana ahwefo so omna adwumai ye edema wo no ndi yakopɔ mo mo asomdwe amen obi sama sem na Osofo ayaban se be binom eho ahomete obi mu ahomete pa so se be hwe video we show video no bi o se de won kan na nipa se wa kan no mi o babu mu nyina emra no so Deuteronomy 28 verse 15 to the end and no me aho wo ichekuri ono ka do se de wo bible nyanti ho kra ko de wo bible mu nyina no nyankopon atwe ho eti e ni Genesis ko Revelation bi Genesis Revelation be bia no eno me asem wo bia no eno wo nyankopon aseti wabua no Deuteronomy 28 ene ya asem 28 verse 1 to 14 insurance and 15 to the end no me ngwa and was it emra so na me amfa nto so na mane nya den enyo so odivo onyame nipa ubufu se de ni ha ensese okikansem bisa wo kase ho o kase nkrofo so kan ho ntwato so ya o ntwato so ya na wo ye sofo wo ye nyame nipa wo si nyankopon na asoma wo na wo kan na se obi nyankopon soma obi a ni e ka nsem gu so a yangoti papa yesu asemi of kan ni nipa na ko bi a wasoma no a amanfo e kan nsem edigu no so de e so yi Matthew 5 if I call 19 Matthew 5 no verse 11 and 12 yeti awura bi ase okay asem ni nie o se enhira no mo se wo ya mo no tamu na me di nti tie ni yo mi tie pa na me di nti odi atoro e ka asammoni biara etom so moma moni nye na mo ho nsepam na mo akatua so e wo soro ne sara ena wo tan adifo a odi kan won edi ntwato so de is a matter of fact ya yie ena papa yesu na ya som no ye boni din e kasa ye bibia nkwura asomdwe ne se enhira ne wo se ye di atoro egu so kansa moni biara to so ono Kristo di nti no mu di watem wose ma wani yere anyi ne ba ne sa wakatua so the son of Daniel, Jeremiah, Moses, and no money, Ezekiel, no money, and Yadina, Yadia home. And I'm saying, I'm your small crib too for me. So, it is a media, and you are dark. Say, Odivo Adako Okumasi, no, not yet. So, minimum. Prophet Ebenezer Adakwa Yado. So, this is a weird and crack. Emune urade asoma wa
did in a Christmas some no wakan over you. Maybe question no. Tell Baba is kind, Matthew 7:20, Biana Ban, you who be a girl. So over years was more, and some no one can get money. And then there's a wood grow. It is also one baby, give one baby. I shall check one baby. Where to away, attempt the dear and talk. And then where no moja, where Kunipa, where I say, where's the swallow plan, one's like camp or Ben or the action. What black Christian Chelsea and yes, I will go back with one. Paul, Peter, Timothy, and Agabos, one way you are dead man. What if I says answers only because? Yantibi, not really a mutual, but said was a focus and grandpa, your proverb said silence means consent. I did Yaka, was one who said you one. And now, oh, yeah, dear, oh, yeah, not to say. So we also free. Yaka also for you may cry after him. Also, that's why you're so for you man, oh, yeah, we are free with grandpa. Oh, that's why, and come shower day back, deliverance, oh, yeah. Dear, oh, yeah, now, oh, yeah. Oh, so I come out to you, better, one more motion was sent out to say, one more show with him, no better, who said, I dare Yaka so cried, Yaka so but any Musa, oh, made him. Oh, you one, and as I want to be a better say, what's it? Now, I knew ye anything, and I'm a what? Now, ye can't send good swat. Who's right? Who you are, one quack. Anybody, you can't tell, say, me and found Tosu, the man in your home, and I didn't use. So, me go for beer. Now, one can jump on voice my bag of beer. Me of a mobile. I said, sister, sooner than I'm. Only in so tiny and so you ask about 2 to 4 type or mobile. Say what you can't also now you want you some. I mean, what's so many now you free, and money now you free. Anyway, free. Now, because you also for the planets are mammy with you. The planets are about with you. What will I get? Me and Hammy. Did I say, but it was me a fun torso. No money, and your so, sir, and you no good idea. Anybody can hold it. And yet, how? It also buys and we are same mouth, you know. Over pension be a car, at a tell home. And I won't make you credit. But I didn't know correct. More can. Maybe I no crown. Yansome, any with you. Colossian forces was a Mama Cassa, and yam. A more dirty set in chain. Mukasa and yet that is in chain. No more who said it says, Mubua uni pepia. Colossians 4, verse 40 says no, a cassassin. So, it was so for dear. We can't first Timothy 3, verse 1 down. Was it? Obi person in Juma or pet a Jumapa? Wait, Apostle, wait a minute, my Mukaka. You say a D4. A D4 one more and ne ya brace no. Obiane odi4 titi D4 huma opra. Obi betima say o me di na me di ache dia me wono Moses di ani bi. Obi timi ka say Elijah di ani bi. Obi timi ka say Elisha. Won mo timi efa ya D4 e de to mo say me di no. Say na etie. Enti ye hwe odi4 adakwa ya do mo timi say the way our bodiane in some kika no timi say onu betima Elijah di ani bi ate so no timi kolana no mo di no ho fe no. Otimi ma be efi inremu be obom bia ma be sisi o ma be no be we wo mo no se betima ba de say odi4 de se wo kana sema no wo se bia wo ka akono kodie na oyi na no bia na enye ya eduabona no de be ma wonti obetima ka say no no so na di ye no o no fefi ana etri mba no sa yo ama uswai mama no yes me das ya mi sha ana mi se ka manti ase menti ase mati ase aka na aye madunum ne makoma mu kisene ne honyan ne ensese oyesa na bible won ma dik aka chose divo ne asobo ne a cheche bo bibiri maka chopen se bible no omunim Matthew chapter 13 verse 14 papa yesu kan o say etie de mo beti asamo no na so mo nti ase e na hunu so be hunu na so mo hunu de wo
enti se odivo Elijah commande masisi firi wiram ba wi nkwada bia enti wonso no homu na ade adwuma no also di duabo so yeah so bia dia so da be unse me kan woni mi se first no nipa eye bone a ofo obi yire osom bosom okum nipa ne yakun bi atua ka yesi na bo akum nyokenye djuma sam na ade ne nya Moses mra no be sa kire mu kakra avenso obi ye bone a ye de odwan na ntwie aberechie ene ye kopata bone no ana hu sa ni manya papa yesu ba he no se ni ho se eni ho le fine mami nchewa de papa yesu ba de o si ye ni Matthew 5 Misro tie Matthew 5 33 down o se kasa mu nukuredie itrasa mu o se ebio mesimo se ebio moti se wo se titifo no se enkantam hu never won tam kade ema urade titifo no kan sa ache mu na medie mesimo se mon kantam kura mon ka osoro every say e yo nyankopon ahinwa so tio titifo no ye kan chom se mon kantam o se medie mesimo se mon kantam kura. Jesus is speaking with authority and power. I just want to tell you, I'm only to me, no. I want to say, it is that say, what's the man can't come cranity? Monka also, if he said, a Onyanko Pahima. Monka assassin, if he said, a 90 as well. Monka Jerusalem, if he said, a Ohinkasio crew. Now, so in Kamutin Tam, if he said, won to me ya enwi baako fufuo ana tuntum na momma mu ane enye ane na dedi enye dedi na de aburu we so no efiri boni mu so edi we are so wa this am no nyesa o kantam ki kanse bia eye nokura kase nkure eye atro na se kontompa kase ye kontompo eye tuntuma kase tuntum eye fita kase fita apostle now okay na ye dis no tu hu ne say say no wodi for prince Elisha abeka ne say so koswa the bible bro no hundua sa bro amanfo hundua enche original life tv so bro dia sa no atiato na de sakwe ni go say the man ana oni ya do say no ebetima be musa so on dio 1 Corinthians chapter 10 verse 12 Paul say, "Dear Yanni so gina ho. Ocean who ye, and no shiasi. Baby, o gina no, and only asem. Because me can say Paul, 2 Timothy 4:14. I brought you a friend Alexander. O Hanesa, Mammy Tien some catch them. Yen Tien some catch them. Hey, apostle, and let them run back. 2 Timothy, and yet. The coming say ka some no busa o se yen nyina so na so bonnet tofa kakra dia man yo me bonnet tofa me kan na me ya kire wade so 2 Timothy 4:14 o se Alexander ko region fo no o ye me boni pi awurade ntria nka se de ni matie ono nso na won so hwe ho yie wo ho efi se o si yansam ekwan pi no kasa ade kire Timothy wo se awurade ntria nka se de ni university enye case case eduru ba bia se pa won ni ogina so te se onim di ogina enti se o kasa asama nipa no ha pa no se awurade ntria nka se de ni university so te no ayi no kate Timothy se Timothy so sa nipa ne den hwe ho yie e wo so anu ho so ti ase na wo ko je e ka se ayi se ade na ye de to me so sente sa ene ayi babu mu no mi nyina emra so asam ka si o ana wo na me kire no mi hu enti divo no mu ni asofo no bi ni ma ya ba de sam no ye hwe yi
what can say and some of be every na no ban over no ni e ti bi aso bi ka se wa yes adie ene ode anoden ene patapa e kan no me asem dia ene de ohia ohia no so an ohia kan no se betumi aba se e be kunu ene ono prophet prince Elisha no na se de o kan no e betumi e kunu because adie no wo ye ena wo bo hu dia wo de brabra so ene ta so wo kan dia brabra so e ba nza no no me ne be ba so na se o kan ni e se ye dwuma ade no yo na so onye so e onya dia ba na ban so na me se me eva nto so dia na ma ne nya ho ene ne hio ya kwa ye benyam so aye so nyina no ni nyina ne tene ne kredie kronkron ye won ko ye onu abone no be so me ye obone obi ye obone kura na wo aga amana ka nya za sa enya dia nkofo kika nkofo de se be nka be ne papa ye so se be ka gu no so bi ni Apostle really for final words to Diana yo entino me sra difo no ene asofo adwumayefo no se enima bi wo ho no a omumfa nko akirichiri bebere ni pa kire se obi akasema to so enya nokore ana se nokore kura na o se ne osbeka o ye nokore dia o de kan no tum se enya nokore awurade yesu se asem no ma kura wani nyere enyi mimi tuwe smaka chopa dia dono waka chopa se ya kan sempa asema klipa kagu so wi asia no asu mu ha obi a o ana mtimba bi because really bad kan na nya nokore me was so nyere mimi fan sem obi be kan e ma tu social media ma no ahoni pa so ka sie nim se kwana mimi na mo so no ene ade na wo yen ede kagu so no nya sa na tie be ga sa e kan o kan u be jai ehura e be jo ana me boa e ti aso bo ni adi bo no o mo di ama eno kure no mum ene nya dwuma na yan hwe ye ho yie ni anya bone yan konso yan kwama niem na yan va no kure nya dwuma ni yan kasa nche eni anu on ne nipa no etumi sesa yesu ban ene ya brabo on e ba boa e kristofo ene nipa nyina ama yankopon ni monyam adadi wo yesu kristo di mu etumi da bi nipa bebra mi da Ghana man ni adofo nyina asi se pepe so e di obi amfamu aba na e nokre ti media ba na wie usu a ti mi number na ye 0544 262614 0544 262614 and 0207 so number ni mi nu kra 200 11 0207020011 inshan kamu Ghana fo nyina we yesu di. Amen. Na ebusuafo enete aha ene de enkomotwetwe no ebesi won so wakwenya se wodi wadwentwe bia efa ebon ya twetwe wan se ne beto dwa e wo too much gh ya comment section no abomode aso aflo ye e wo ye Instagram page @too_much_gh_ midin edena na ama obusua na me ya duma ye be se die shapi makram.